Okay, Assalamualaikum semua. Sama kongsi ni untuk video kali ni aku nak sembang sikit pasal satu TV series yang boleh tonton di streaming service Disney Plus. Series ni adalah Star Wars punya series. Okay, tetapi aku nak sembang pasal season 1, series Andor. Season 2 baru habis. Sebelum aku nak buat video untuk season 2, aku nak buat dulu season 1. Pada yang kurang familiar, season 1 ni dirilis pada tahun 2022. Dia adalah satu spin-off series from one of the main characters ada dalam Star Wars Rogue One punya movie. And filem tu berjudul Rogue One, A Star Wars Story. One of my favorite Star Wars movie outside the original trilogy and New Hope, Empire, Jedi. So in a nutshell, series Andor ni menceritakan watak kasihan Andor sebelum bermulanya peperangan di antara Evil Empire dengan The Rebellion. Rogue One pun actually before Evil Empire lawan The Rebellion tu lah. But this one is prequel to the Rogue One. Just for one character, Cassian Andor. So the whole series dedicated to this one character, nak nunjukkan macam mana dia boleh join the rebellion, asal usul dia, background dia, semualah. Tetapi secara tersiratnya, it's not only about him. It is about something deeper than that. Dia juga ada menyentuh juga tentang pengorbanan yang diperlukan untuk meneruskan revolusi. It's not a straightforward good and evil. Aku boleh cakap series ni juga macam prequel untuk the whole rebellion. Dalam Rogue One, rebellion dah ada tetapi dia bersembunyi. Tapi this one, dalam Andor ni, dia di dalam permulaan untuk bina the rebellion tu. So kalau korang dah pernah tengok cerita Rogue One tu, you get the taste of it a little bit lah. For me kan, series Andor ni, it's like a testament that with a good writer, with a good showrunner, with a good filmmaker, director semua, you can create an amazing story. You can tell an amazing story out of nothing. Tak perlu nak play nostalgia, tak perlu some sort of cute, adorable character untuk attract people, untuk tengok kan. All you need actually is a good creative team. Untuk satu watak utama yang kau dah tahu dah dia punya ending, kalau kau tengok Rogue One lah, dah tahu dah ending dia ke mana. And it's not an easy task actually to make the prequel story tu interesting and engaging. Tetapi cerita dalam Andor ni, first season ni, dia punya cerita tu macam tak bergantung langsung apa yang berlaku dalam Rogue One tu. Memang clean slate and start fresh, just a stand-alone story about this one character. Okay, first of all aku nak sentuh sikit tentang latar belakang production series ni. Actually, originally, the story plan for Andor is different. Dan ni semua info yang kau boleh dapat kat wiki sebenarnya. And dia punya earlier version of the script, dia nak fokus dekat Andor relationship Andor dengan K2SO. And K2SO ni like dia punya partner droid dalam Rogue One. And it's a very good dynamic of two characters lah kan. Memang I think everyone's favourite. And tapi for the studios just ambil benda tu and then spin off, it's a typical studio cash grab lah. And because of orang suka dan buat benda tu. And tak ada grand vision. Tetapi dia bernasib baik ada Tony Gilroy. Tony Gilroy adalah satu reputable writer lah dekat Hollywood tu. So I think because of the first version tu, studio macam tak apa suka sangat dan panggil dia untuk join the team, and then dia present dia punya vision, and then studio agree. End up dia ambil alih the whole series ni. He's doing the same thing masa Rogue One dulu. Rogue One dulu pun dah habis shoot dah semua, and then studio tak apa suka, panggil dia untuk rewrite, and then that's why ada changes dalam filem Rogue One. Kalau kau follow the earlier
trailer untuk Rogue One, memang ada banyak scene dalam trailer tu tak ada dalam movie. Sebab ada rewrite daripada Tony Gilroy. So based on dia punya end product, aku rasa it's a perfect or correct move from the studios lah. And Tony Gilroy prepare like 100 page of outline tau for the series. Dan dia tekankan dekat dia punya writing team ni, to put aside personal feeling and nostalgia kan. Kalau kau minat Star Wars, put aside benda tu. From the start, dia nak the series is to be accessible for all viewers, not just Star Wars punya fan. Dan aku sokong 100%. Apa yang dia buat untuk Rogue One pun aku suka, dan dalam ni pun aku suka. For me, this is Star Wars needed in this new generation. The smart writing, really awesome filmmaking kan. Karakter semua awesome all around. Pada aku, setiap episod untuk series Andor ni dihasilkan dengan teliti. And dia ada dia own momentum in every episode. Dia punya pacing okay. Maybe some people cakap slow because kau carry the Star Wars baggage. Kau nak Star Wars punya content kan. But kalau kau tengok, kau put aside Star Wars tu, it's still a very good show. Pada aku, this is how a good TV series should be. Dari segi production value, in term of dia punya filmmaking side of things, very very good at every level. And aku suka Mandalorian aku suka. But that story, that series Mandalorian, dia tak ada weight sangat tau. Dia macam sightseeing. Kita enjoy dia punya pemandangan kan. Kita rasa macam we are back in a Star Wars punya world kan. Tapi dia punya intipati dia tu, story dalam tu is not really meaningful. But still, Baby Yoda is a genius move lah, no doubt. Aku tak nafikan benda tu. But dari segi overall story tu, tak ada benda yang berat sangat lah. Dia just happy-happy je. Macam cakap, macam sightseeing kan. Jalan-jalan, tengok window shopping, something like that. At least season 1 kan. Season 1 Mando terbaik. Season 2 dia dah tak ada formula sangat kan. So they have nothing else to give. And that's why rasa macam very repetitive and uninspired. Season 3 dan seterusnya memang out lah. Aku dah tak tengok dah. Aku tengok sampai season 2 je. Okay, balik pada Andor season 1 ni, dia punya cinematography kan best gila lah tengok kan. Dia punya set design, costume, art direction, semuanya first class bit untuk TV series. And dia punya attention to details tu memang tak dapat dinafikan lah. Mostly dia punya set design semuanya practical. And they build, ada satu macam kampung tu, bukan kampung lah, macam pekan kecil nama dia Ferrix. Diorang actually build the village tu, the town, the Ferrix town tu. Which is aku actually quite surprised. Because untuk Mandalorian, banyak pakai the 360 sound stage tu. Dia bukan 3D tapi dia LED screen besar kat belakang kan. Memang nampak real lah. Aku memang respect gila kan dia punya teknologi tu. So much more easy lah untuk create the world building tu kan. Tapi untuk Andor ni, the team tak nak buat macam tu. Semua nak practical. Adalah, of course akan ada CGI lah kan, spaceship tu semua. Tapi mostly banyak practical set lah. That's why nampak so real tau benda tu. Dia bagi kita a different immersion. And ada satu scene tu yang instead of clock tower kan, there's one guy ketuk, macam dia macam ketuk gong lah kan. Teng gila. There's no reason they need to go all the way buat benda tu, but they buat. That's why aku respect. On top of the production value, set design semua, dia punya pelakon and performance. Macam cakap awal-awal, ya, cerita pasal Cassian Andor, but all the characters semuanya perform dengan superb. Semuanya memainkan peranan penting. Kau akan kisah dekat every single character, baik golongan watak-watak baik ataupun watak-watak jahat. That's how good is the writing is.
Dan because of dorang punya performance tu memang high class and top notch semua, everything gel very very nice. The world building tu kau rasa believable, the human connection, human emotion. There's one scene kan, masa dia torture one of the character, Biggs. That is so dark untuk Star Wars. Dia tangkap Biggs tu, watak Biggs ni, and then dia nak get some information from her. So instead of the torture like siram air ke apa ke kan, dia bagi Minah ni dengar ratusan orang menjerit terseksa. Even though kita as an audience, dia tak bagi audience dengar pun what is that sound kan. And tapi dia beritahu apa yang dia bagi dengar tu meremang cakap kau. So back pada watak-watak tadi, semuanya terbaik ni. Watak Endor dilakonkan oleh Diego Luna, watak Marva mak dia, watak Biggs, watak Luton, Mon Mothma, watak jahat Dedra, Cyril. Like I said, good and bad punya karakter semua memberikan satu yang terbaik. Aku tak tahu kenapa. Apa yang bagi orang motivation untuk perform this good? Is it because of the writing is good? Is it because of Tony Gilroy, dia punya the whole team? I don't know. Untuk watak-watak tambahan orang-orang dalam penjara tu kan pun semuanya awesome, and especially watak Kino Loy, lakonan Andy Serkis, spot on. And that sequence, I think dia macam filler sikit, but because of how good it is dalam the world building tu, kau engage dengan everything yang dia bagi dalam series ni. And macam cakap, semua watak-wataknya, we can feel all these people is real and actual human being. And aku dapat menjiwai watak-watak dalam ni. And dia punya inner conflict, dia punya personal motivation. And not only Endor, but everyone. In terms of the punya story, it's not like a easy black and white, evil, good versus evil, like standard normal Star Wars. Dia ada a lot of grey area. I think antara sebab aku suka lah. And they represent true life. They represent something yang true in a real life. In real life. And represent something true in real life. So I like it. And kita tak pernah terfikir, okay, macam mana diorang make that decision. And takkan just someone cakap dia just ikut. And the whole world ni is very big. And so benda-benda kecil takkan tak ada orang manage kan. Siapa yang buat kapal ni, siapa yang buat senjata ni, kan. Ada kilang ke yang buat. Yang scene penjara tu dia macam menunjukkan orang-orang di dalam banduan ni lah yang create all the parts untuk the spaceship, kan. So dia filling up all the small thing dalam Star Wars universe to make it more believable. Aku suka benda tu, aku suka. And dalam Star Wars The Last Jedi ada that element, which is, that's why aku suka The Last Jedi compare to Force Awakens dengan Rise of Skywalker. Obviously yang tu paling teruk. The Last Jedi, I really like that idea. Tetapi the whole movie is not as good as Rogue One lah for me. Mungkin dia terikat, Rian Johnson memang terikat sikit dengan apa yang JJ dah present, and then dia kena manipulate sikit, and then fan pun tak suka benda tu, which is I don't understand. I think that is way better than The Force Awakens. The Force Awakens just another remake of the New Hope. But okay, tolak. Aku tak nak sembang pasal the Star Wars movie. So back to this Endor series. Maybe some people akan rasa series ni terlalu berat. I can understand that. And sebab dia punya genre dia more like a political drama thriller that just so happen in the Star Wars universe. Some Star Wars fan maybe tak suka, and dia nak traditional Star Wars, spaceship, lightsaber, Jedi. And tapi untuk aku,
ni memang exactly apa yang aku nak. I like the original trilogy, but the original trilogy is the old one. Something yang aku aspire. Aku tak rasa connection sangat. And sebab dia release 8, 9 and the first one. So aku suka-suka macam tu, something yang aku adore. But I need my own Star Wars. So masa Rogue One keluar, okay, this is Star Wars yang aku nak. And then this is the second one yang aku nak. Tapi sayangnya yang lain-lain punya Star Wars content tu dia fokuskan tempat lain. And Acolyte aku tak boleh nak tengok, babe. Aku rasa aku tengok dua episod, no, I cannot go. Boba Fett ni tak perlu kan. Dia the worst version of Mandalorian punya series. Ahsoka memang aku tak tengok langsung kan. Tengok dia punya trailer pun, fight scene dia really bad kan. Tak expect langsung. Satu lagi Kenobi. Aku rasa aku tengok sampai habis, but only one time tu je lah. So ridiculous that series. So a bit sad because we have a good one like Andor, and which is came from a very good team, creative team. Why can you just expand from this? Tak adalah aku nak semua content Star Wars macam ni, but for me it's a good foundation and moving forward untuk Star Wars. Maybe make it use the same foundation but make it a bit more light-hearted. Tapi janganlah light-hearted macam Marvel pula kan, asyik-asyik buat lawak je. But this is really good. Really good. And then cakap-cakap season 2 dah habis. Aku pun dah habis tengok sebenarnya kan. Tapi aku tahan untuk sentuh apa yang ada dalam season 2. Aku nak fokus kat season 1 ni dulu. Macam aku cakap, ada orang tak suka sebab dia kurang Star Wars punya elemen. Yes, dia ada satu je, babe. Satu je spaceship battle tau, towards the end. Few seconds je tapi super awesome, babe. Scene tu dia super awesome. Aku suka. Similar with the Rogue One. Dia more political drama, action sikit-sikit. Tapi Rogue One ada banyak Stormtrooper tembak-tembak lah. Towards the end tu dia bagi Vader kan, macam mind blown saya tengok Rogue One. So this one pun sama. Aku ada that same feeling. Last kali tu ada spaceship battle, very cool dia punya shape dia tu. Okay, tu je yang aku nak cakap untuk Andor season 1. Sesiapa yang berminat boleh pergi tengok dekat Disney Plus. Don't expect dia as a normal Star Wars punya content. This is different. Tapi kalau kau suka Acolyte, Ahsoka tu semua kan, I don't think you gonna like this series. Tapi kau really need something yang really ada quality, kan? Kau suka Succession ke kan, that type of serious political drama series kan. Kau suka the House of Cards ke, this is really good. Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Kongsi di